dobiti još malo tranzit, ima još ljudi na polju. Može. Ideje. Ili jedni drugi okručuju, ako vam je tako lakše. Dragi gosti i prijatelji, dobrodošli na ceremoniju zatvaranja 5. međunarodnog Viva Film Festivala religijskog, ekološkog, turističkog i omladinskog filma. To je ta omladina. Welcome to the closing ceremony of the 5th International Viva Film Festival for Religious, Ecological Tourism and Youth Film. Thank you! Hajde. I mi imamo problemu. U proteklih 4 dana 17 gradova u Bosni i Hercegovini, Kakanj, Vareš, Mostar, Prijedor, Bijeljina, Visoko, Ljubuški, Bihać, Lukavac, Kladanj, Goražde, Višegrad, Orašje, Vitez, Bosanski Petrovac, Brnjavo i Sarajevo bili su dio velike festivalske Viva priče. Molim vas, sad polako, nemojte se trošiti. Polako, malo treba se čuvati. Sad ću vas zamoliti za najjači aplauz za sve festivalske centre širom Bosne i Hercegovine. Polako. To se traži. Jel vidiš kad je omladina tu sred svijeta? Hvala vam lijepo. U zvaničnoj selekciji 5. Viva Film Festivala u kategorijama turizam, ekologija, religija prikazane su 94 dokumentarna filma iz 51 zemlje. From 51 countries. Tako je. U zvaničnoj selekciji gledali ste i 17 omladinskih filmova nastali kao rezultat naše Viva škole filma u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Sad, molim vas trenutak pažnje, zato što ću pozvati sve naše mlade učesnike da nam se pridruže na sceni. Molim vas, redajte se ovdje, sjednite na stepenice da starije generacije vide ovu omladinu. Ajmo! You have watched 17 youth films in the official selection. They were created as a result of our Viva Film School in cities throughout Bosnia and Herzegovina. Može li veći aplauz? Sad ću vas zamoliti, ali ne oni, nego samo vi. Veliki aplauz za budućnost Bosne i Hercegovine filmu. I trebate se pogleda za malo. Pošto ne mogu da podijelimo neke nagrade, sad nam treba malo prostora. Ja mogu da nje emotional, recimo imati nijedno. Ne znam što da vam kažem, ovo je jedna predivna slika koju šaljemo. Ja uvijek uzmem 2 minute sebi. Šta ću, takav sam, glumac, moram. Stvarno, jedna slika koja govori više od 1000 riječi. Hvala vam za ovo. Ova omladina zaslužuje mnogo više nego što je daje. A prije nego što proglasimo najbolje filmove u sve 4 kategorije, podsjetit ćemo se prvo i članova žirija. Before we announce the best films in all 4 categories, let's remind our jury members.
Zlatni, srebrni i bronzani leptir za najbolji ekološki film odabrao je naš stručni žiri. The golden, silver, and bronze butterfly for the best ecological film was selected by our expert jury. Profesor dr. Tarik Kupusović, pardon. Amir Hosein Uri, gospodin Željko Majstorović, Martin Tajs i Branimir Vojža. Naš žiri je također odabrao najbolje autore koji u kategoriji turistički film osvajaju zlatnu, srebrnu i bronzanu klapu. A oni su Dario Novalić, Mladen Rudeš, Martin Kačo i Karlo Marko Tuli. Naš žiri je odabrao najbolje u kategoriji religijski film. Njima će biti uručeno zlatno, srebrno i bronzano drvo. A oni su Jakob Vinci, Fra Joso Oršović, Ademir Kenović, Lila Sabirova i Ževdet Tuzović. Najbolje filmove u kategoriji omladinski film, zlatnu, srebrnu i bronzanu kameru, odabrao je žiri u kojem su bili Željka Šulc, Nenad Bizarević, Marion Kraske, Raif Paure Abuzajed i Ines Tanović. Pozivamo sada gospodina Martina Tajsa da nam se obrati i u ime žirija i uruči nagrade najboljima u kategoriji ekološki film. Veliki aplauz za gospodina Tajsa. We invite Mr. Martin Tajs to speak to us on behalf of the jury and award prizes to the best in the ecological film category. Volim ovako gledati punu salu, naročito kad je omladina u njoj. I love to watch the full hall, especially when the young people are in there. Ja znam da su najzaslužniji za ovo sve ova omladina i ljudi koji misle na bolje sutra, kako u planetu spasiti. Mi stariji više ne znamo da je čuvamo. I ono što reče malo prije kolega, malo vam daju omladincima. Ja mislim da omladinci ne trebaju da čekaju da im se daje, oni trebaju da uzimaju ono što je njihovo sve. The colleague said we give too little for our youth people, and I think that they should take everything and that they deserve much more. Dobili smo novih koje je Viva film obučio i meni je veoma drago što sam prisutan ovde, da vidite ljude, da im čestitam za bolje sutra, da gledaju na bolje sutra i da rade za bolje sutra. Kusto Renata od mene. E sada, ja bih zamolio kovertu sa zakršćenim odluka. Okay, can you pass us sealed envelope with jury decision, please? Treću nagradu, bronzani leptir u kategoriji ekološki film osvojio je film. The third prize, the bronze butterfly in the ecological film category, goes to the film. Jako Burić, Hrvatska propovijesna noć, Venera i Mars, treća nagrada. Prehistoric Night of Venus and Mars, Jako Burić, Croatia. In this layer, 8 complete skeletons. At the bottom of it, Dobro večer svima, samo kratko. Sve je ovo prekrasno, filmovi,
toliko zemalja, Europa u Sarajevu. Ali od svega mi smo, evo naš tim, oduševljeni ovim omladinskim filmom. Hvala vam. Mladi koji sve preuzimaju. Hvala. Molim vas pogledajte za drugo mjesto. Kako se čovjek uvijek osjeća važan kad ima pobjedu? The second prize, the silver butterfly in the ecological film category goes to the film. Druga nagrada, srebrni leptir u kategoriji ekološki film. Darko, jel mi možeš pomoći? Ovdje molim te, pročitaj svoga kolegu. Druga nagrada je pripala filmu Kuda idu mravi. Nisvet Krustić, Bosna i Hercegovina. Where do ants go? Nisvet Krustić, Bosnia and Herzegovina. Ja se zahvaljujem stručnom žiriju. Thanks to the jury. Na Viva festivalu, naravno i mnogim svjetskim drugim festivalama, ali na Viva festivalu od početka njegov kako je počeo. From the early beginning, when the Vivas just started, I'm with Viva from the beginning. To je to sad, hvala. Thank you very much. E sad, glavni moment. Prva nagrada. Zlatni leptir. Što je zlatni leptir? The best one. The best one, golden butterfly. Što bi rekli Njemci, šmeterling. Zamolio ga za kovertu. Okay. Hvala, Aldina. First prize, Golden Butterfly, to the best ecological film shown at... Goes to... Vidiš što ne da se izvuče. Dame i gospodo, prvu nagradu Zlatni leptir za najbolji ekološki film prikazan na 5. Viva Film Festivalu osvojio je film... Zašto piše Ko sam ja? Ja sam Aldin Tucić. A film je Ko sam ja? Jaka Polutnik, Slovenija! Who am I? Jaka Polutnik, Slovenija. Sama potrebno nekaj časa, če želiš tisti, kaj sam ustvariti, kaj da ti zraste, kaj... Moje mnenje je, da če recimo pogledam svoje sovrstnike, da pa še nismo tako daleč, da bi začeli razmišljati o tem, da bi imeli svoje lastne predelke. So sicer premiki v tej smeri, ampak premalo. Vse pa da. Ja, se je zanimivo. Thank you very much. This is kind of a surprise. In our company, we try to build ecological plastic, and that's why we really try to get to know people what's going on with plastic, what is going on with our planet, and we try to build better planet for our future, and probably we all have to do that. That's why, who am I to save this planet? Thank you. Okay. He says that he is thankful and that he wants to wake up a world. Molim vas veliki aplauz za pobjednike! A ko smo mi ako nismo obični ljudi, tako da i mi imamo trebu i mi griješimo. Molim vas veliki aplauz za Selmo i za mene, za ove dvije prekrasne dame koje rade fantastičan posao. Sada pozivam gospodina Ratka Orozovića, umjetničkog direktora festivala, da nam se obrati i uruči nagradu u kategoriji turistički film. We
Mr. Ratko Rodević, Artistic Director of the festival, to speak to us and award the prize in the tourist film category. Živi ovaj turizam, ovi mladi ljudi koji su došli ovdje da pokaže dok mi stari se ne sklonimo, oni nemaju šansu. A obećalo im je 100.000 zaposlenja, ali u Njemačkoj. Let's live. Sad bih molio da nam se donese odluka žirija za treće mjesto. Treću nagradu, bronzanu klapu u kategoriji u kategoriji turistički film. Osvojio je film, da vidimo koji. Okay, the third prize, bronze clapboard in tourist film category, goes to the film. Ovako se ne može pročitati. Evo, da vidimo. Treća nagrada, bronzana klapa, kategorija turistički film. Osvojio je film. Osvojio je film. Može je film osvojio. Sirmijum, Dušan Isaković, Srbija! prostora Sirmijum koji su rođeni u njegove neposrednoj okolini, stupaju na Nevinski presto, jedan najpoznatijih i čuvenih car Prob, u svemu za Dobar dan, dobro večer, izvinjavam se. So I'm not the only one. Ne bih želeo da pričam o filmu, ja želim samo da kažem da je ova radionica nešto fenomenalno i da su me ovi ljudi ovdje rasplakali kad su došli na ovu binu, to je to. I don't want to talk too much. I just want to say thank you, and because these young people make me cry tonight, and he said just thank you. That's it. Meni je postaje sve teže i teže. Drugu nagradu, odnosno srebrnu klapu u kategoriji turistički film, osvojio je film, molim vas, Koverta. Okay. The second prize, the silver clapboard in tourist film category, goes to the... Nije plava koja. Drugu nagradu, srebrnu klapu u kategoriji turistički film, osvojio je baš film. Što je smiješno, fakat jest film. Ali film Poklon iz Rima, Kiril Neizmako, Ukrajina! Gift from Rome, Ukraine! So it's my first time here in Sarajevo, and I hope for the next festival I will send a video about Sarajevo in this style like this. Prvi put sam u Sarajevu i nadam se, prvi put mi je ovo i nadam se naredne godine da ću poslati video kao što je ovaj vezan za Sarajevo, također. Thank you. Hvala. Sa najviše glasova žirija, prva nagrada Zlatna klapa za najbolji turistički film prikazan na festivalu ide u ruke... With the most votes of the jury, the first prize, the Golden Clapboard for the best tourist film shown at the festival goes to... Dakle, sa najviše glasova, prvu nagradu Zlatnu klapu za najbolji turistički film prikazan na festivalu koji ide u ruke filmu...
Čebene, Trafiku, sicilijanska priča, Andrea Marchesi, Italija! Bello, Italija! Thank you so much. I'm really emotional, and I knew many beautiful friends here in Sarajevo, and I want to thank you, Viva Film Festival, to be here. Dobro večer, drago mi je što sam ovdje, vrlo je emotivno i imam dosta dobrih prijatelja ovdje. I will learn Bosnian a little bit. So, naučit ću bosanski malo. Only thing I can say is hvala. Wow. Thank you so much. Jedino što mogu da kažem je hvala. A sada pozivamo gospodina Jakoba Fincija, predsjednika Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine, da nam se obrati u ime žirija i nagrađenim autorima uruči nagrade u kategoriji religijski film. We invite Mr. Jakob Finci, president of the Jewish community of Bosnia and Herzegovina, to speak to us on behalf of the jury and award prize in the religious film category to the award-winning authors. Dobar večer svima. Good evening to everybody. Čestitam vam što ste učestvovali na 5. Viva Film Festivalu. Congratulations, you were the part of the 5th Viva Film Festival. Vidjeli smo do sada 6 dobitnika. Vidjet ćemo ih još 6. So far we saw only 6 winners. We will see more. A na početku smo vidjeli preko 50 potencijalnih budućih dobitnika ovih plaketa Viva Film Festivala. Ja se nadam da ćete svi vi koji ste bili na pozornici sljedećih godina biti ovdje kao pobjednici. At the beginning we saw 50 potential winners, but we will just see a couple more winners. That's right. Treću nagradu, bronzano drvo u kategoriji najbolji religijski film, osvojio je film. Samo moment. The third prize, bronze tree in the category best religious film. Sve uredno. Da vidimo. Kaže ovako. Čovjek iz Međugorja, Miv McGrath. Apsolutno pozitivno. First, because I'm from Ireland, Gurmila Malgut, which means thank you so much. It's a real honour to be here tonight. I'd like to thank the jury who voted for this, people who came along to see it, and the people of Medjugorje who were just so loving and giving to me when I was making this film with my dad. It was the last time he went back there. He has dementia now, so this is for him. Thank you. Okay, I just želim da se zahvalim svima i žiriju koji je odlučio i odabrao. Ne moram vas ja napominjati, osjetite, ja ću malo podići mikrofon, zabolit će mi leđa. E tako.
Slobodno se nasmijete, ja volim humor, volim da se smijete. Samo nasmijana lica. Drugu nagradu Srebrno drvo u kategoriji religijski film osvojio je film. Jest, film. The second prize, Silver Wood, in the religious film category goes to... No! 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 Aha. Lux et Umbra, Ademir Gogić, Bosna i Hercegovina. Ja bih se zahvala ispred cijele ekipe ovog filma. Ademir nije bio u prilici da prisustvuje tu, ali zahvaljuje se svima žiriju koji su odabrali. Hvala. Good evening and thank you everybody. I will just say thanks on behalf of my team and I will say one more time thank you. Ovo je interesantno, Ademir je vrlo brzo postao žena. Do kraja još mnogo iznenađenja, jel? Prvu nagradu, Zlatno drvo za najbolji religijski film osvojio film. Hvala Aldina, hajde slobodno, hajde, prva nagrada, ajmo. First prize, the Golden Tree for the best religious film won the... Ne znam, pročitaj. Prvu nagradu za najbolji religijski film osvojio film Razgovori Kokoro, Matijas Monet, Francuska. Matijas Monet, Francuska! Tales of Kokoro. Ako je neko sa nama iz Francuskog instituta ili kulturnog centra, može preuzeti nagradu. There is someone from the French Culture Center or French Embassy here? Okay. Ništa, gospodin Jakov Finci će pričuvati nagradu do sljedećeg druženja. Molim vas veliki aplauz za naše dobitnike. Direkcija festivala i ove godine dodjeljuje specijalna priznanja. Okay, special awards of Festival's Directorate. Pozivamo autore da nam se pridruže kada izgovorimo njihovo ime. Okay, we invite authors, so once we call their names, to join us on the stage. Kaže ovako, nagrada publike, dakle, vi ste odabrali, a njegovo ime je Miki Dragičević, Crna Gora. Public award, Miki Dragičević, Montenegro. Je li nam Miki tu? Ako nam Miki nije tu, nagradu ćemo poslati autoru. Crnogorac dok dođe. Možda se čovjek umorio od snimanja filma. Najbolja režija, Dmitri Grosej, Moldavija. The best director is Dmitri Grosej, Moldova. Ajmo veći aplauz za to traje. Tako je. Dmitri. Najbolja fotografija. The best photography. Iz Srbije. Serbia. Dimitrijević Ilija. Ilija Dimitrijević.
slobodno nek traje taj aplauz, nemojte štediti ruke. Najbolja montaža. The best editing. Iz Rusije. Russia. Žana Tolstikova. Žana Tolstikova. Najbolji scenario. The best screenplay. Izvinim se ti. Iz zemlje gdje smo prvi put otišli na neko veliko takmičenje. Iz Brazila. Jefferson Souza! Jefferson Souza. Brazil. Wow. Posebna nagrada za vizualne efekte. Special reward for visual effects. Ide. Goes to. Goes to. Gets to. I need a coffee. Kirill Nezhmakov, Ukraina. Kirill Nezhmakov, Ukraine. Second award for him. I posebne nagrade žirija. And special jury award. Nebojša Ilić, Srbija. Nebojša Ilić, Serbia. Come on, Nebojša. Rosa Hanavi, Holandija. Rosa Hanavi, Netherlands. Ah, she's here. Did you know that she's Spanish? Yeah, she's Spanish, not Dutch. Come on. I iz Italije, Renato Cotalasio. Renato Cotalasio, Italia. Italy. Che bello! Che bella! Molim vas, veliki aplauz još za ove divne ljude. Neka nam oni ostanu tu kao lijepa slika, jer sad dodjeljujemo Grand Prix. Okay. Dear friends and guests, the best film performance shown at the fifth Viva Film Festival received the Grand Prix award. Molim umjetničkog direktora gospodina Ratka Orozovića da nam se obrati samo kratko ovaj put, Ratko, Okay. i dodijeli nagradu. So Mr. Ratko will speak to us. Shortly. Ja ću biti sad malo interešćijan. Ovaj Grand Prix koja zemlja dobije, nek me zove tamo da idem turistički. Okay. Anyone who receives this award from Grand Prix, please let me invite, because I want to visit that country, no matter where. Molim vas, plavu kovjertu. Zašto ja nikad ne dobijem plavu kovjertu? Ali dobro. Can I? Ah, yes, you can. Thank you very much. Do you have heart for it? Ooh. Ratko, you will have a long trip. Oh. Clearwater, Mexico! Luis Enrique, come on! We're looking for you, my friend. Luis Enrique!
Samo još da kažemo da će najboljem autoru biti uručena i umjetnička slika akademskog slikara gospodina Borka Močevića. To the best author will also be given an artistic painting by academic painter Mr. Borko Močević. Bravo! Great. You want me to hold other rewards? Well, okay. I can't believe it. Thank you. Ne mogu da vjerujem, hvala vam. Well, I am a biologist. Ja jesam biolog. And then I want to take care of the environment. Želio sam da snimim okruženje. And then the water is very important in the world because organisms and microorganisms need to the water to live. Okay. Mikroorganizmi, obzirom da sam biolog, žele i trebaju da žive. On the other hand, thank you, Viva Film Festival, thank you Sarajevo, Viva Film Festival, Viva Sarajevo y Viva México! Zahvaljujem se Viva Festivalu i Meksiku, naravno. Molim vas još jednim velikim aplauzom pozdravite sve naše pobjednike. Ja ću vas zamoliti, a please pose for one picture, then you can leave. Saška. Jeste li spremni? Ne! Možemo da kući, mi ćemo uzeti nagrade. Ovako, pozivam najnervoznijeg čovjeka na svijetu, čovjeka koji se trudi da sve ovo ispadne kako treba. Naravno iza kulisa, jel? On je najveći čovjek, on upravlja, on kolutkar marionetama. Molim vas, pozdravite velikim aplauzom gospodina Gorana Gonza Lukića. We invite Mr. Goran Lukić, producer of Viva Film Festival and mentor of Viva School Film. Samo da nam se pridruži Goran. He told me prepare the box of tissue paper. Molimo vas da nam pošaljete ispravnog Gorana. Gorane, izvoli, mikrofon je tvoj. Peti festival! Dobro, navežbao sam, ajde. Prvi put ste me rasplakali. First time you made me cry. Drugi put sam zamalo riknuo. Second time I almost passed away. I naravno sad sam ojačao. Now I'll become stronger. Ovaj put neću članovima tima dozvoliti da me posle handre godinu dana kako sam plako. Because this time I will not let a team to tell me how I cry later on. Ovo bi trebalo da bude jako kratko i zato ja moram da uradim neke stvari, možda će biti malo boring, ali moram. This should be very short speech, but there are some things that I have to do. Svi znate kako radimo, prošli ste kroz tu obuku, svi znate šta radimo, svi znate zašto radimo.
you all know how do we do, why do we do, and why do we do all these. Oh, this is so romantic. Ovo smo trebali prošlu nedelju da radimo, ne sad. Ljudi, da nije bilo nekih ljudi, ne bi bilo ni ovoga. Okay, if there were not some of the people, this wouldn't be the way it is. I ja ću sad to da iskoristim jer ovih dana na televiziji mi to nisu dozvoljavali da kažem. So I'm gonna use this opportunity because on the TV they didn't let me to do it. Sekli su naravno, jer je marketing. They cut off some parts and it's, you know, it's an advertising. A brže malo prevodi čoveč. Kad vide majice, pa ono sad, Aftera, Canon, pa ne znam, OSC, pa, ima tamo ima, Iranski kulturni centar, pa ambasada Češke, pa ambasada Indonezije, pa, sam zaboravio nekoga. Slovački, hvala ti Ratko. Svi misle sad, wow, ovi ubiše milione. Okay, when all of them see all that advertising on our shirts, they thought that, you know, we are killing with the money, that we're taking the money with us, that... But there is no money. No money. I možda je bolje što je tako, jer ćemo, siguran sam, duže trajati. And I believe that it's better like that, because we're gonna last longer. Sve što dobijemo ide vama i vi to dobro znate. All we get, it goes to you, and you know that. Zato se zahvaljujem, naravno, Avteri, koja je uz nas od samog početka i zahvaljujući kojima smo do sada podelili 12 kamera u 12 gradova. Big thanks go to Avtera because we shared 12 cameras in 12 cities and so on. I sa ove tri će biti 15 gradova. And with these three will be 50. Ako sam dobro vidio rezultate. Sve te sponzore, mada to zvuči ružno, sponzori, ja bih rekao naše prijatelje, možete vidjeti na panou, ali ja moram da izdvojim misiju OSC u Bosni i Hercegovini, koji su zaista svesrdno podržali ovaj projekat sa mnogo sredstava i bez njih, iskreno ću vam reći, verovatno se ove radionice ne bi više održavale. All these companies that I would say they are our friends. I will highlight OSCE mission because if they were not support us, probably we couldn't make Viva School film. I zato ću zamoliti Željku da ustane samo da je vidite ko je ta So žena. I will please Željka to stand up. This is who is she. Big applause for her. Come on, you can do that. A ja ću ti u njihovo ime reći hvala ti, Željka. And I will say my name. Thank you, Željka. Gospodinu Nuriju također hvala. Thanks to Mr. Nur. Big stand up. Ne znam da li su tu naši prijatelji iz Češke ambasade, ne vidim ih. Pretpostavljam da su bili zauzeti, ali aplauz za njih. Yeah, from embassy. Ekreme, ti ćeš pričati, tako da nema frke. Okay. Ne moraš ustajati, ali ćeš dobiti aplauz. Mr. Ekrem will get applause and he will have a speech. I da vas više ne davim, znam da jedva čekate da vidite ko je dobio nagrade, ali ne još. Prvo ćemo da podijelimo nagrade za 10 najboljih pojedinaca i tu sam ja umešao prste i imao sam pravo na to. Okay, we will go first with first 10 people, individuals, and we will share these prizes, and after that we will share the rest of them. Jer kao i svake godine meni nisu dozvoljavali da ja, aj tišina tamo kad neko stariji priča, šta pričaš tamo, ne znam.
pričate sve vrijeme dok ide film, pa nisam vas to učio. Jer sam vam rekao kad ide film u kinu, svi šutite, ne jedete luk, slaninu i paradajz. Nemojte da me brukate pred ovim matorcima ovdje. Ok, ajmo da radimo, da podelimo te nagrade. Dakle, ovih 10 kandidata, ovih 10 ljudi su po meni i po timu ljudi među kojima je Alene. Let's back to work. Ajde dođi. On je malo veći dok se on probije kroz ove tunele. Okay, first we will do the 10. I večeras Alen radi i besan je ko ris, kao i uvek. Okay, Alan, it was angry tonight as always. Ja standardno vičem i budem nervozan. I'm always yelling. I'm nervous, constantly. Dobro, aj sad idi, mora nekoga da pušta. Ajde. Goran je nazad, eno ga tamo, Gogo 2, maknite mu. Okay. The guy on the back. I Gogo radi. And Goran. Samo molim te, uključi hlađenje na klimama, ne grijanje, podaviše se ljudi. Pogrešno dugo si uključio, čovječ. Uključeno je balaga. On air condition, not heat. Sad, dakle, kažem, koliko god žiri nije dozvoljavao da se ja mešam one prve bitne nagrade, to su kamere. As much as the jury didn't let me to put my fingers into it. Toliko sam imao prava da se miješam ja i ova dva čovjeka zajedno sa mnom. That much I wanted to be part of it. Zato što smo mi sa vama provodili vrijeme i vi ste na nas ostavili određene utiske. Because you were part of us and you put impression on us. Ali fakat razumem sad ove ljude kad govore pa ih tako prekidaš, baš je ružno. I'm sorry. Ok. Sada pozivam drugaricu Željku Šulc da nam se pridruži. Okay, we're inviting Mr. Željko Šulc. A Željka će vam uručiti ove nagrade za 10 najboljih pojedinaca. And Željka will award you prizes. A nagrade su, kompanija McLean će svakome od njih dodijeliti Bluetooth zvučnik marke JBL. Company McLean, you will receive cameras. I oni naši drugari s Podravke koji su nas pratili tokom cijelih radionica. And Company, Salty Sweets. Će vam dati malo slanog i slatkog. Jer kontam da ste gladni. We think you're hungry. Ali prije toga Željka ima riječ. Na ovo pripremljena bila, samo ću vam reći da je misija OSCE u BiH bila izuzetna čast da podrži par radionica, nadam se da ćemo sljedeće godine biti u prilici za više. Hvala vam. I was not ready for this speech, but OSCE will support Viva. OSCE Mission will support Viva more the next year. Thank you very much. Još jednom, sjajni ste svi, hvala vam. You're just amazing. Thank you so much. Sada, najistaknutijim mladim autorima direkcija festivala dodijelit će specijalne nagrade uz direkciju i renomirana kompanija McLean koja će ih nagraditi kao što rekao smo JBL Bluetooth zvučnicima. A bez gospođe Željke i podrške OSCE-a rekli smo ne bi bila Viva škole filma, a malo prije spomenula sljedeće godine će biti više radionica. Zapilo mi je za uho, ne znam, držimo je za riječ. For the most prominent young authors, the festival directorate will give special awards. In addition to the directorate, to the renowned McLean company, which will award no less but 10 young authors, the top 10 individual with JBL portable speakers, special acknowledgements will be given by Željka Šulc. Jeste li spremni sada? Da, već smo zaspali. Jako da vas čujemo. Najbolja fotografija. The best photography. Ivana Grbić, Bosanski Petrovac. Ivana Grbić, Bosanski Petrovac. Gdje nam je Ivana? Let's go, Ivana. Come on, Ivana.
Ajde, veliki aplauz, to je naša budućnost. Nemojte se zezati. Najbolja originalna muzika. The best original music. Iz Stolca. Maša Elezović. Stolac, Maša Elezović. Maša i Hana Elezović. Hana je na ekskurziji. Najbolja režija. The best director. Mario Sandro Tunjić i Mateo Ljubičić. Mario Sandro Tunjić i Mateo Ljubičić for the best director. Najbolji scenario. The best screenplay. Istočno Sarajevo. Sarajevo. Bojan Pandurović. Bojan Pandurović. Ajde Bojane, nemoj se stiditi. Dok nam se Bojan približava. Najbolja montaža. The best screenplay. No, the best editing, I'm sorry. Yes. Prijedor. Luka Malić. Prijedor Luka Malić. Dok se Luki uručuje nagrada. Najjača poruka filma. The strongest film message. Film koji je napravljen u Lukavcu. Naša tajna priča. Our secret film. Lukavac. Najbolji dizajn svjetla. The best light design. Ide u Busovaču Alma Pugonja i Amina Sefer. Pugonja and Amina Sefer Busovača. Jesu li nam tu? Preuzet će neko za njih, recimo ja. Ma možeš i najbolje. Najbolja muška uloga. The best actor. Aldin Tucić, Zenica. Šalim se, ne, to sam samo ja. Najbolja muška uloga, Edin Beganović, Kreševo! A najbolja ženska uloga, uloga voditeljice Selme. Najbolja ženska uloga ide The best actress. na Sokolac. Sara Bosiljčić. Sara Bosiljčić Sokolac. Film koji je dobio najviše glasova publike putem socijalnih mreža jeste film The movie that got the most votes from the audience through social networks is Visoko, sve svoje sobom nosim. Osvojili su ukupno 3392 glasa. I carry all with me. Visoko won total 3,392 votes. Molim vas veći aplauz za ove mlade istaknute autore. Ajmo, trudili su se.
Zdravko Bošnjak, a ovo je Viva škola filma. Ovo je Viva škola filma. Hvala gospođi Željki Šulc. Možete se vratiti na svoje mjesto, a također i vi mladi. Možete slobodno, polako, jer sada ćemo proglasiti 3 najbolja u kategoriji omladinski film. Pored zlatne, srebrne i bronzane kamere i ove godine najmlađe autore Viva škola filma će obradovati naši partneri iz kompanije Altera. Besides the gold, silver, and bronze cameras, this year the youngest authors of the Viva School of Film will be pleased by our partner from Altera. Nagrade dodjeljuje gospodin Ekrem Okanović, direktor kompanije Altera. Zamolio bih vas. Awards will award Mr. Ekrem Okanović, director of Altera, both from Bosnia and Herzegovina. Ajmo veći aplauz za gospodina Ekrema. Tako je. Gospodine Ekreme, mikrofon je vaš. Dobro večer svima. Malo bliže. Good evening, everybody. Velika mi čast da večerašnju noć sam ovdje i da dijelim ovo vrijeme sa svima vama. I posebno mi je drago da u zadnjim redovima posebno se osjeti velika energija. I'm very pleased and happy to be here tonight with you, especially on the back of these lines on the back, because you can feel a special energy there. Yeah. Na početku htio bih kao i uvijek zahvaliti se timu Viva festivala, zato što samog početka dao je priliku Akteri VH da bude dio ovog velikog i meni vrlo bitnog projekta. I want to say first thanks to Viva Film Festival because they give us an opportunity to be part of this and to support this, especially, you know, when the young people are in there. Htio bih čestitati svim autorima koji su dobili nagradu, ali i naravno svima onima koji su učestvovali na Viva festivalu. I want to congratulate to all participants who were part of the Viva Film School and Viva Film Festival. Naravno, posebne čestitke idu prema mladim, kreativnim nadama Bosne i Hercegovine. Especially, I want to say thank you to the young people who are our hope of this country. Ono što ste napravili do sada je stvarno velika stvar, ali ja vjerujem da mnogo više je ono što dolazi i stoji pred vama. Something you bring and made is something that is in front of you, standing and waiting for you. Umjesto da previše dugo traje, još jednom čestitam vam, čestitam pobjednicima i želim svima vama puno uspjeha u daljem životu. Instead of last longer, I want to say thanks to everybody and I wish you all the best. Hvala. Thank you. Ovo meni ide, jel se spremamo da dodijelimo 3 prve nagrade za najbolji omladinski film. Molim kovertu. Ajde, Albina, nemoj, molim vas i aplauz za ove dvije mlade dame koje stoje tu cijelo večer. The third prize. Treća nagrada, bronzana kamera ide u ruke filmu. The third prize, the bronze camera, goes into the hands of... Treća nagrada, bronzana kamera ide u ruke filmu Djevojačka pećina. The Girl's Cave. Manufactured
Vladan. Vladan također osvaja treću nagradu, fotoaparat Canon EOS 4000 sa torbom i karticom od 16 GB. Vladan wins the third prize of the Canon EOS 4000 camera with a bag and a card of 16 GB. Pitao sam hoće li neko od vas da se obrati ljudima, kaže ništa. Ajde, molim vas, veliki aplauz za njih. Da ne bude da nećemo ništa da kažemo, želim da se zahvalim prije svega našim mentorima i želim da se zahvalim organizatorima Viva festivala što su nam pomogli i pokazali put za snimanje filma i što su nam omogućili nešto ovako veliko. Za nas je ovo stvarno velika čast i jako smo ponosni i još jednom hvala. I want to say thank you to our mentors and Viva School Film because they gave us an opportunity to make something big because this is something really big for us. Thank you one more time. Kameru u školu, kaže Gogo. Zamolio bih vas za kovertu jer sredi dodjela druge nagrade. Dakle, druga nagrada srebrna kamera. Second prize, silver camera with the movie. Gospodine Ekreme, hoćete mi pomoći? Ima, Boga mi. Sve. Druga nagrada, srebrnu kameru, osvaja film Moja strana priče. Iman Tanović, Sarajevo. Tako je. My side of story, Iman Tanović, Sarajevo. Danas se vraća. Sarajevo osvaja Canon EOS 2000D sa torbom i karticom od 16 GB. Sarajevo also wins the Canon EOS 2000D with a bag and a card of 16 GB. Ovako, ja nisam znala da će mene prozvat, pa ja nisam spremala nikakav govor, ali hvala puno. I didn't prepare any speech because I didn't know that they will announce me as a winner. Ali hvala puno Vivi školu filma na ovom zaista interesantnom iskustvu i doživljaju. Čast mi je danas stajati ovdje pred vama, jel? Sa vama hvala puno. I want to say thanks to Viva School Film. It is a great opportunity to stand here. Jeste li spremni za prvo mjesto? Ne. Jel želi iko da osvoji prvo mjesto? Da. Prvo mjesto, to jeste zlatnu kameru za najbolji omladinski film 5. Viva Film Festivala proizvedenog u okviru Viva škole filma po odluci našeg stručnog, vjerujte mi da je stručni žiri jer im je bilo jako teško da odaberu, osvaja film. The first place Golden Camera for the best youth film of the 5th Viva Festival produced within the Viva School of Film at the discretion of our expert jury wins the movie. Može samo ovaj dio. To ovaj da je. Ljubav u Kasabi. Love in the Kasaba, Ana Baranac, Visegrad.
Naravno, za film koji je radio po pripremici Ive Andrića ide i kamera EOS 800D. The EOS 800D camera goes for the team that worked on the film based on Ivo Andrić's story. Ovo je stvarno veliko iznenađenje za mene. Ja prije svega hoću da se zahvalim žiriju i svim našim mentorima koji su bili uz nas, koji smo mnogo nervirali. Hvala vam puno. I want to say thank you to Viva Film School and the jury and to all our mentors. I want to say thank you because we make them angry and make them nervous. I prije svega želim da se zahvalim čitavoj mojoj ekipi koja je radila na ovom filmu. Nažalost, neki nisu tu, na ekskurziji su, ali hvala vam puno od svih nas. I want to say thank you to my team. Some of them are on excursion, but I will say thank you in their name. Zamolio bih sve nagrađene omladince da nam se pridruže na sceni. Okay, people from youth category who are awarded, please join us on the stage. I ajmo jedan veliki aplauz za sve njih. Dok nam se oni pridružuju i dok ih je ovako lijepo gledati u ovolikome broju i ovako lijepu sliku. Na kraju ove večeri pozivamo vas da zajedno pogledamo i najbolji omladinski film 5. Viva Film Festivala Ljubav u Kasabiji. At the end of the evening, we invite you to watch the best youth film of the 5th Viva Film Festival, Love in Kasabo. Hvala vam što ste bili dio 5. Viva Film Festivala, što ste nas pratili i dali nam podršku. Vidimo se na Viva Film Festivalu 2020. godine. Thank you for being a part of the 5th Viva Film Festival, for following us and giving us your support. See you at the 2020 Viva Film Festival. I kao što sam ja navikao, jer kako glumci to rade, omladinci, dajte mi ruke. Dajte mi ruke. Ajde naprijed sa mnom. Naprijed, pravnaj se! Linija! Nema veze, dajte ove manje. Naprijed. Kod mene. Hoći samo ne idesi. Jeste li spremni za jedan poklon? Gogo 2, ostavi kameru i dođi. Thank you. It's an honor for me to be honored from the Viva Film Festival, and I'm really emotional. And I want to really thank you from my side, from the production, for everyone who made this film. Thank you so much.
gracias. Thank you so much. I am very glad. I'm so excited because I can't believe that this Grand Prix. And then my job, it's my first documentary. I have other documentaries, but it's my first documentary in the area about filmmaker. And then the documentary explains about the water pollution mainly. And then I don't know, it's very important because I am a biologist, and I think the scientists need to show different problems around the world. And then the water is very important because the organisms, microorganisms need to water to live in different ecosystems. And then, on the other hand, I am so happy. I don't know, I can't believe that. And then, thank you. Gracias in Spanish, Tlazocamati in Nahuatl. Remember that Nahuatl is a native language in Mexico. And then, again, Tlazocamati. Gracias. Viva Sarajevo y viva Mexico. Thank you. Pa ja sam presretan jer 5. jubilarni je uspio jako i naš ponos, naša budućnost je ova mladost koja je ispunila salu i koja je ispunila aplauzom, a ne samo aplauzom, nego duhom. Thank you. It's amazing. Like I didn't expect that, and for this movie, it's the first prize. So like I'm just looking forward, like maybe something happened. I hope so. I'm working on that. At the moment there is no working thing, but I'm amazed about this festival, and I really hope that maybe not next year, but like I'm coming again soon. Stvarno ovo je velika čast za nas. Od 17 ovako predobrih filmova biti jedan od najboljih, to jeste najbolji. Ja stvarno ne mogu još uvijek da vjerujem i želim da se zahvalim i žiriju i našim mentorima i naravno prije svega čitavoj ekipi koja je radila na ovom filmu. Nažalost nisu tu sa nama, ali svi su dali veliki doprinos i eto, hvala vam. I naravno Viva Film Festivalu i Viva Film školi. Ćao, Dušane, čestitam. Prije svega reci mi tvoje impresije vezano za nagradu, ipak nije ovo mala stvar da se dobije 3. mjesto na Viva Film Festivalu. Hvala puno na nagradi, hvala Viva Festivalu, organizacija je bila fenomenalna, to je to. So, Kirill, you take all awards from Viva Film Festival. How do you feel? Yeah, it's almost all awards, but not all. So I even didn't expect that I will get, that I got a second award. It was a surprise for me. And this is a really good surprise, and for me it's a pleasure to be here, and during the festival I'm doing some shooting of the city, and I hope maybe next year, or I don't know, next or after this I will make some short video about Sarajevo, and maybe it will take some place in some next festivals. I hope so. So, thank you to all organizers of these festivals. Yeah, it was good. It was great. Thank you. So, congratulations. Thank you. How do you feel? Really, really excited and just so happy. It was such a beautiful experience 6 years ago when I came here to film, and you know, the film has come home now for me, and so I go back to Ireland, you know, with this award, and I'm just so grateful, and to the jury and to the festival who have been so wonderful all week. I say thank you. Hvala vam za ovaj. Znam ja šta je ovo.
S obzirom da smo od početka dio ovog projekta, za početak, bitno mi je da festival traje, da iz godine u godinu sve više mladih je dio festivala i ono što sam evo večeras baš čuo, da ne samo da unutar BiH festival obilazi sve više gradova, nego je i na pomolu mogućnosti da Viva festival i pređe granicu BiH. Samim time naša osnovna želja je bila da podržimo kreativne snage, jer na kraju dana i Altera BiH dio naše misije je donijeti tehnologiju koja će omogućiti bolji život u BiH. Pa kraj dana Viva festival, odnosno kreativnost koju Viva festival izvuče mladih snaga, na najbolji način reprezentuje to. Tako da stvarno sam sretan što smo mi dio toga, dio ovog festivala i vjerujem da ćemo biti i dalje prijatelji i podržavati jedni drugi. Evo Gorane, peti po redu Viva Film Festival uspješno završili, kakve su impresije? Može neko lakše pitanje? Može. Evo Gorane, peti po redu Film Festival, kakve su impresije? Impresivne. Šta da kažem? Nema tu šta mnogo da se priča, to se sve vidi. Pitanje o impresijama ja ne mogu da govorim, jer sam deo toga od samog početka. Od samog početka ideja bila da uradimo ovako nešto. I evo, tek posle 4 godine smo uspjeli najzad da to podignemo na neki nivo koji zaista zaslužuje pažnju. Ovo je poruka svima onima koji su smatrali da je ovo nije dovoljno bitan i važan projekat. Evo ja ću im reći, pogledajte kako to izgleda i ako to nije dovoljno dobro, onda ne znam šta je.